ninaye Yesu mchungaji wa moyo, ninaye Baba mchungaji wa moyo, ninaye Yesu abanyitambaye turu babarabare kukuoraha biduri abatina aho naririye bakashimanga oraraje abambara maze Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko rero ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, uhoraho Imana data wa twese abahezagiraho muri mwese, abaho umugisha mu bikorwa byanyu, mu rubyaro rwanyu, mu bakazana banyu ndetse no mu bana banyu bose. Imana ibaho umugisha. Nuko nkuko mubibona kuri mikoro ya mbere ni jewe nyene Genevieve niyo kwizera. Ubu tukaba dushimiye cyane Prote yari yabaremesheje muri show yahera ya 75. Uno musi rero tukaba tuza kuremesha ino show ya 76 turi kumwe na gwagwaruka b'abakobwa baza bashajije basa neza. Reka mere hano hirya yanje nakire Parfait aramutse bariko baradukurikirana. Urakoze cyane. Reka twakire na Bera aramutse bariko baradukurikirana. Urakoze cyane. Reka nakire hano hirya na Safari na Sara kari kanciye mwaramutse bariko baradukurikirana. Urakoze cyane Safi. Ndabaramukije neza na neza. Murakoze cyane. Reka rero dutambe kano karirimbo tubandanye n'ibikurikira. Kando ya maji ya utulivu ili nikuabudu Baba, uiweke roho yangu kando ya maji ya utulivu ili nikuimbie. Uiweke roho kando ya maji ya utulivu ili nikuabudu. Nuko twariko turahimbaza nino ndirimbo abumva igiswahili bobo ngira bavyumvise mugabo joho ni saa 8. Bera munino ndirimbo wogerageza kunsigurira akantu gatoyi gusa basi ndakamenye n'abariko baradukurikirana batumva ururimi rw'igiswahili. Umviriza kano kantu. Tumvisa kake. Urumva ni ngisabo arasaba Imana ko yo mushira kure ibintu byose bitoba bimeze neza kuri urumva bakoresheje terme y'ingo kelele, c'est-à-dire que induru runaka, induru z'urusaku, induru z'ibintu runaka nyene bitameze neza bivanye
nawe aho ashaka kuja rero ariko asaba imana ko yomutandukanya yomushira kure n'ivyo bihe. urakoze cyane ndumva abariko baradukurikirana bumva igiswahili bahezagiwe reka natwe tutacumva murumva ko Bella yagerageje kuducira ku mayange reka tugende nino ndirimbo. Mchungaji wa moyo, ninaye Baba, mchungaji wa moyo, ninaye Yesu, mchungaji wa moyo, ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata mjomba niache, shangazi niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Muri no ndirimbo bariko baravuga ngo turafise Imana nimba ari umurinzi w'umutima Bella nivyo ngo kwabo nisigaye nzi Giswahili eba reka tuhatwike kuko dufise Imana irinde umutima wacu. Chakula ananilisha, nikikosa mavazi ananivika, wakati wananifukuza ananiita njoo. Pale msalabani yeye alinifia, nalinga naye, nacheza naye, niko naye, mimi siogopi chochote. Nalinga naye, nacheza naye, nafurahi naye, mimi siogopi chochote. Baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata mjomba niache, shangazi niache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Hata ndugu waniache, rafiki waniache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Mke aniache, mume akuache, mimi ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Oh, ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba. Nuko uno musi tubarambira reka tugende dutwike n'iyindi ndirimbo y'umuririmbyikazi ntavuze muraza kuyumva mu kanya gatoyi. Uno muririmbyi yararirimbye neza ararimba ngo dufise Imana icunga imitima yacu, ndibaza n'imibiri yacu irayicunga ariko cyane cyane irinda umutima kuko ari wo uzomubona. Twagiye nino ndirimbo.
namubana yasunguri yaraje uyaraje abamara bate yabona kumenya isi n'ijuru n'ibyiwe ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yambaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze cyatumye yibukwa igiye Namani yaratoye ibwami yabona kumenya isi n'ijuru aribye ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yambaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze cyatumye yibukwa wari kumumanika bamusiniwe namutambagije kudogabaye umwami mwamakunze kuri kwagirirwa wari kumumanika bamusiniwe namutambagije kudogabaye umwami mwamakunze kuri kwagirirwa amarira wapurira umuru ugiye kuyahozwa 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 amarira wapurira ukarizwa n'ubugumba abandi bagaheka nawe ukicwa n'amaganya umura ugiye kuyahozwa kuva aho waririye ni kera Imana iraje kuguhoza irira babarira ati nimuhumure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza irira abo nuko twari abarira bahumure Imana iraje kubahoza parfait nta muntu woba uziga wobwira akajambo kamwe nko mu bagenzi bawe yoba ari mu bihe runaka bibabaje dufate kenshi hariho nk'abantu usanga bari mu bihe ugasanga hariho abagomba kuba hari abagomba kubacinyiza mu bintu runaka gira akajambo kamwe wobwira abo bantu kuko abantu si b'Imana haleluya bakwatura ko si ibyo bica bikubaho ndafashijwe ni ukuri ndafashijwe safi akajambo kamwe wobwira abantu bari mu bihe runaka nk'abo byase yuko babyara cyangwa bari mu bindi bihe runaka Imana safi ndakunda kubitiranya kubera ko amazina yabo yose atangurwa na sa urumva uyu ni safi uyu nawe ni sara rero murambabarira nyene biracangana sire kabaye sara gira akajambo kamwe wobwira abantu bari mu bihe runaka ubahumurize amen amen urakoze cyane aha rero akaba ariho turangirije ino show yacu mwakoze cyane kudukurikirana reka parfait asezera bariko baradukurikirana agire n'akajambo kamwe ababwira ndabasezeye mwese mwadukurikiranye muri ino show kameme donc imigisha y'Imana ibazanye kubana namwe ushishikara mudushira ku comment n'akaboro bwarukumu turabakunda cyane mwarazigiye urakoze cyane Bella sezera bariko baradukurikirana ugire n'akajambo kamwe babwira no munsi ngo amajambo sikirenga reka nirenganire no hirya kwa Sara gira akajambo kamwe ugiye bariko baradukurikirana ndetse unabasezera ndabasezeye abashishikara badukurikirana
badukurikirana hama kandi ntimwibagire gushyira akaboro. urakoze cyane akaboro ndibaza barabizi ntibakibagira Safi sezera bariko baradukurikirana murakoze cyane ndashimiye cyane abariko baradukurikirana kuri no TV yacu ya Trasis Hope Ministry TV uhoraho Imana nama nababwiye aganza ibikorwa by'amaboko yanyu mwakoze cyane kudutera iryo teka mukaturaba mukagira n'akajambo kamwe mutubwiye muri commentaire iyo muba muri ko muraraba nukuri muze murashira kaga commentaire mutubwira ati kosora ha koruku kugira ngo tubashe kubaha ibintu biryoshye cyane mwakoze cyane nanje ndabikebanuye ntimwibagire kugira sabone comment n'ibindi byose biba bikenewe mwarahezagiwe cyane naho ubutaha bye bye Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.